ngosol NBCC Nyshi Baptist Church Council soga so puisam daru bopa bologa tugu pui benamam siol ngo golin gata gadun gomlasi hapa kuyum kol hal ngulaga Nyshi agum so go namsi kuyum hal beg den si kuyum am hoga hatadan आज वो मोदम बेओचो नंबर का दर पबसी नित पबसी दोपा सोक कोलबर का दोपा ओगा कोलम नित कोलनी नमम निक नमम हम मोसोल मुलग दर वो पब बाइबल बसोगा वो पार्क गदंसी si bio chotul nikunam berkedopa am Old Testament urabisi dopa am kucukupe uraboso donamam katju begar soyodai ek podoga teropod hongul ka milokam sain dunga oka bempun Osa hindu hena mahab ni lokal. Pun bo beo cho pa ngo ni toropa ni murnia ni ma baka. Ngo ni toropa alup sut ka. Ngam khum del sut ka hal benama. Bul tamab sisuna au si ni muranil dogum gongka. Pun bo mưa ngo ergo kam Soko torop samput kun go. Oga ba. Soko torop si nimur ninam. Ngo angam mene kadada ba. Ngo nyutu moram al kad mad ba. Muda sak choya da ba. Adu ak choya da ba. Nimur ni akam kada. Nidul doyang pun bua ngoso kotorosam ergoka put kun go muna mua bibu nama ngoso cunya doso ke so ni ko nimur ni anin botorosam ngomepa de nipaku hal belal hogabel hot pun bua soga sa Hindu hel benam sam hempan ka. Oka ba mu pinam kotoropa ni mura nil dogum gongap sichunak awasu gopam gada gata sichu nyob lukhia ni mur nil dogum gongap mu oka o sa Hindu am hempan la. Am nula kato Deuteronomy 9:18 Oka 1 King 15, 30 and 16:2. Am kata. Helbepel kol oga niknum doi palam ni namam ngul ka pagado. Sida ngul si pestilence and COVID-19 am kol niknam rekordam Beol up namam, bepul up namam, niku namam mula ka papa. Daru pavsi. Daru pavso benam si hepa. Hokap. Ho ichi tobum doya hanum. Hokap. Hoka. Mukhamari hal benam doya hanum. Hokap. Pap nikum gongka. Nimur nikum gongka. Nyo bolu nga nimur nigum gongkap. Nikya kogap. Ang achwet deko. Da chocho nam, nich ninam, dumur danam, lukta dem nil dogum gongkap. Hoge, ichi tobuma.
Oga sijaga COVID-19 hal benama. Pestilence mokamari hal benama bisa ai bani. Samula kami lokam. Doi palama Israel lagi. Nyimur nyigum kam hanum. Sol kam hak nyimur nyil nguleg nye do. Ngula sul doya do. Oh bemar si oglo hanum hal beb ni lokam. Ngul dogin. Jatra pustok. Pas oda atpot. Oja pestilence. An COVID-19 muhamari iti tobum alman bo bemara hai banka hoka wapun bemara pap nigum gongka nimur nigum gongka hai ban hoglo ke hapun gopam ho don bonito ro penko hai bani samul hoka wanum Nimura nale ko gongkap hapa. Leviticus 9:15 okatu. Holagap ngul part king. Bosoga kata gatla aru neso ngul akta katjo. 2 Samuel 24:15. So pestilence be mercy. Soga mohamari ichi tobum bemarsi nilai ai jago Nyshi bani amul boso kanama ajar chamkan go nampung pom kino ga si bani kolin jago biol ap nama Oga nampuma kopama sitinga nyimur nyikum ni toropa nyimur nyikum kongkap bemara ai bani hamula dargo pa bolo kucu pota bolo sol tan botoropa mugab gado dojo centiju ola gabula kacut derkano mode hanum hoga amula parsking 8:37 hokat jo derkano mode ichi tobum doye hanum takum yorupa lilunga torupa amtem curmolo eli ake linamam ak ala kaka pamamaduku dekhanam hak model hai bani hal bepe holulu ke acap kedam ciknum gadag nia nyimur kogam ninum hoga gadag nia nyimur kogam ninum ha ngul kocubo pepologa bio chotu ninamam ngul ka papa sidadit boso purpose ngula hat jo sam nit persi bio cho nama nale dopa bisam kajongo becotana kuyum ko sija kuyumam hoga nitan hat sanam berkam nit perbisi bepul apa ni asaka mema isur ko tupa mu apa jaso puisam bepul apel lepa ngulam nit pebakhe la written form ngulam japul up jipel le jipa hogam ngo sam oka so sign of the end of the age atur anya mode hata tenu mode sicinya donga hoga ke nitain amula michago kat Mark 13 एक पद होगा 21 होगा 21 हो जाए होगा 8 पद होगा उत्तरो होगा 26
important jana mano kapan. Ogam sam ngul katuj. Matthew sorga ngul katjo. Matthew so benama. Pembo kotu kalau ke bio cona mesusunya dong ko kengam ogu dirila ogu niknya maritain ho berekam bepul apna medopa. Bosan na mode katain. Sidang mulga keda kata ogu kenil doden. Hayo bonie. Aigo liani nepla. Kayo ba nale baca sudah si leniku. Ogam mula mugam betul, enggam betul. Puisa sangat tak losa dujakam. Kristus si dodo hajakam. Adodo hajakam helbejakam. Nula terjemah. Amula mar tero ojai ekos pojao kato. Sejam hayobo tuku pul bekar banale baca tuku. Jesu maje apa na bokar keteku. Bodoh tuku. Aklua lentan kalbenama. Lentan kalbenama. Si bula beguma. Bula kamata manam sir dorke. Ninamam, nil pun bog. Hunam ni tulungam. Hayo yo patai. Apa bepul up nama dopa. Tagap to. Moda hamada. Nulam bekin pakon. Pun bog kotu jisu. Musisunya doso hado. Moda dodo, moda kamada, ogu keni purham, nitain ham mua bekino. Hamade, tagap tuju, hamade ni tu gina, tulungan nulam. Nyororo kamuraho, Kristo dode, kato, hajakan. Oham, amin kamabaka, ngulam nit perbis bepel apa? Kesel dot ke, si dot ke, aso rokamis, aso putus, aso pabusoyois, dodek aso namis dodek bejakam. Oh nyoka dodek, oh dod nyoka adekal bejakam. Gelin kamap, oglo no dopun, meje sesegadel dodek, ngulam. Pun bo hukum jinama. Oh kabe, mar tartin tonti tu ham katjo. Oh kab kayo bo Kristole. Oh kayo bo nyeri kan bo lentai. Bula sur dorke ninamam nil. Pun bog hunam itulungam. Supdep nyitan, suput moda apa, suput duduku, almost supuna niam bohin gan kuba. Ngo organization si, ngo gopam si, ngo depar si, aliat nakal belai ko, Bible aliat nakal bikuma, belai bokhar gan kuba, go bokhar nama nale dor ko. Sam ngulam bekuma, sup koma be. Hengkap betul doto. Jatuh jam tuku pui bel up nam sam kato. Mark 16, 7 and 20. Anek. Nula bokhar komader. Haminto. Bible ngulang pun bo. Nit pep si bekuma. Nula bokhar komader. Enggak lala katul dot, muji katul dot, bikar biar kamap, jisu ke ngulam bepul up nama, kajok pot legau, ngosulak mue,
Hajakam. Amin kamaga. Singulam Jesu benama. Ngo Kristo ke. Ngo Jesu ke. Ngo aliat ke. Ngo mepedan ke. Ngo bimpedan ke. Ngo kapadan ke. Ngo betum dan ke. Ngo belen dan ke. Albin. Lus dadu bejakam. Subkop. Amin kamaga. Oka Bible boso. Nit per boso. Pun bo. Kotup Jesu benam bisam. Takap kata cucu. Onyok panamam. Lah. Hurmarap. Puidu namam. Tapatai. Solo aku mulut secinya donga nyil dodo. Gada akin kena kuma. Nyom akin kena kuma. Nyom lusa pengko abi min snando kuma. Haka min sukuna. Bambe min sukna. Nyok pa min sukna. Bombi akan pula lokup mentain hekam budul dodo. The Bible mabio copa Jesu biol ap jipa. Bisa multalai dojo. Gada akin kami semua nitan. Ham kapela. Hal bepela nyako tu perain og nakake. Nitan samula. Jesu meju kotorop si engkap lala gadu. Takap gadu. Nit pa bisa por gadu. Sut juga. Songol kabiloka. Mark 13:24-27. Ang bisa go patano. Lepe akina. Lepe asakam. Cekotai. Cekop amin suta. Sijang mulung nyoka. Asak nyoka lah. Mulung barot kadagala. Cekop amin sula. Udam akhir. Udam bome. Udam oga Nyishi kecing kuma. Ambis Bible cekop amin suta ekal. Sejak daga taruba, imi kurup cekop amin sul, nyom baru cekop amin sul doi ku. Kol ngulung orang acol sorup ngo, beja jabuin lo cekop sunam do mapan. Sejak cekop sunam ya ke nale duku, abungam bore abungam kiye koam kiyam kenemu min kumabe cekop aldo nama, aldo tu. Bible perbet nama pulpimal ni tu kelen doden. Nyobit hutain ho derkanonga hatai ho sigal hatai. Solo nyobit jaga ke udo. Aku nyokba South India helbetu bolong nyokba unba. Oke helbepir udad. Oh lagabe. Bosder Nitai Abung lemar 24/7 O samul micago katu Sijang mulaga Sicine doso Don bonito rogaba So pestilence Mohamari beman So COVID-19 hel benam si Ogloga Sambil coba Pun boko tu pe Jesu me apa ja kolina gomlin lain beo ne ap jipa samula kat Ichi tobum doya haina ngul toni pe bisa ichi tobum doya tupan la samul kat Luke 21:11 samja kata COVID-19 Mohamari Ichi tobum Ngulgab asabet dokma Ichi tobum melkomsum betu gatku Oh gabe Ham Jesu beo pepa Hak mode Ainepla That is sign of his coming Muge ipode mode Oh eritan Solomula Setunya donga Nyob luhia, gada gata, gopama, nampung pongkia, distrik esoga, bemara so nikno. Mulai orang acol sikap, so mokamari si, so pestilence, COVID-19 so kago, tini sarijon calin ikla. Imi siap pula.
Hokam so COVID-19 muka mari si Jesu otuo bel ke anda planul engam dotek engam partna bel dotek. Solo sisine dunia nyimur nyigum gongka. Mo bitei dotku. Nyoba paminsul dotku. Bemara haiku. Kano ngere haiku. Doan palamamu akakelu he hakna. Nguleg ni kekuan. Nguleg boram bo daduku. Ham ngul. Solo oksup memam. Nyaluk te depui sasaduhe. Pun boko ko tu Jesu jan. Muje susu gadol. Sejuka. Wabepel orang mobil geinsi. Ipode modam. Ngok emin gam nulam. Lepas tulu nyela. Lacap tulu agaho. Buatai. Ngulam. Jesu menjawab ni toropam. Mentain, jutain, peteletain. Destes kokaji kuram. Sejak gada asa men dodo. Gada asa pal dodo. Hak posisi nak hapu. Ham hotu do. Okok. Ngogap acu ate. Nulam oyumik nepla. Dah Jesu bepa. Ngamuju bot toropam. Ngobosan toropam. Ngok memdeba. Nulam oyum kumien pela ngo emin ka. Hamul megap kejen. Okok nule ata hengke bunjilokam. Nule segam lokta kapatai. Ata ni akhirnya nama kata mejejel doya tu. Tugu pui bisam. Mugam lala kata. Bosok be nama talal ata hengke jam jisun meje kata sejuka. Bepenia ko tu pe hokur de namam. Beocho namam. Sam Luke 21, 25, 28. Oke nu kato. Samno elja begena. Biar conam so lega so ngobeg jana. Don pole takara. Sejene donga. Isama sududul. Dogum guml. Dugonga sejene awosyo. Lukia asakam. Mudu sakal. Dotai. Hak moda khatan posongul kami. Pun bako tupa. Abni lokam. Had modam. Oke sisinya dosa nil dotan. Gada koga. Akhir. Menmujul. Sedup. Nidon. Oke halbet pel kharap ka acung. Gomni denso, okur de namam, ko tupa, okur de namam. Sam kajog lega aboso, ngul akta katu. Mujaba, hemen mingdal, sedup ni tu. Mula mujaba ni toropa, hemen lain, dodo, apa hingkula dodo ni tu. Am lok 21, 34, 38, kajog chapter break bologa. Hemap dan nula ate. Hemin katul. Doto. Hemap di lokam. Durum dama. Deklo. Tekum dem. Tul. Atuk segam. Moma nipal. Ya maabe. Tekum dayal tutul karul beliup kapa kalau kemodam asam tu dong ni lima hingkum ham Jesu beldo bepul up lupa ho hak mode ham apa
Muluk ao hatai. Oso alsi gadagacho don boni tulu mulu jagab. Ao lo hatai. Nyok lo khikao. Jisun muje man ke muje bo ke ho muluk ao ho tem no hatai. Ha mam de so ni chanam siam. Mulu soga nula kipul. Niako tupuk auho atorda dogada hemin huml lohyam meda kala gadul doto mugabla la gadul doto hogan solga mocho solga so tugu puisi hajapa kologa ninum ham betum taba pap nigum gongap nimur nigum gongap Israel olunga nimur nigum gongap ichi tobuma doi palama lug det bemara sida betaga bin mokha mari pestilence covid Israel ni toropam pap nigum gongap o bemara hapun pap nigum gongap sitije donga nia pap nigum gongap Sain dunga hempen. Sola Jesu ipotat kun lokam. Ipopotat kun lokam. Mưa. So gada so ipopotat kun lokam. Haja sicine donga ni murnil do kum konka. Sigdelam ji chopako. Sigdelam ji apako. Solo ngulam. Jesu benama. So mocho biol up nama. Nam patu oboina. No dok bemara haina khai over haina oh look daddy boko ka no hinku gadal ka jaw ko muji gadal sul doyaka ngo kur gadal jata jab muji bo akham ngo o kur gadal atta ja dar bo ge jal au gung tu toro legao bo taine Al apa bokum bos taina helbe pel apa. Mưa apum ba. Kas kapel haram. Cuki berigol haram. Khayol haram. Mưa. Pan cek urau nyako torope kapa de domu legap ipotai. O jisun ngula muje gadel. Arunachal Kotoropa, sodon bo kotoropa, jisun muju gadul, seut juga. Ngulamin ku gadul doto. Jisun ngulam apa kali ku gadul doto. Oh kago, soleg kuyumo nicha nama, koleg nik nama. So pui bepanam sam, takap gadul. Mujur sul dolaka tolong Jesu dok tolong lekin go keru dok mujur tuska dobung dok ju tuska amen